to stop lies within you. Kuwa true. Stop gender-based violence. Alright. Twalikelesa ni dhamu thukisiangi kwelesia yulu wakau misieni mavicho ala muno makwatha ukunwa kwa andu kibathokanyo ithenisiana undu mwana andu aima muno kwaka nenda unenia yulu acha ukaundu aka uthinyo wa kimivai muno kwaka na ciana ni wikine ye muno ibindani ye ya corona na nini sini gubiuka na kwina mathina ma mbesa kwina mawito ala mekuo twi nyumba nena wonie twathi ubingwa ba nyumba ile basiokie work from home ya sioganire na nundu buni boma nie the true colors ya mundu lamwe kana siemu ile asiana nya asiana kila mundu okilolu na kono okilolu uyithi athina ni wandika no ka uisiokie oba uyiwa na kwa yuka asiokie oba Puro ka ukewa i mundu mukano kuniwe ya omiwa ni matona ni ato bio twana no turetinda nombo diwe nikakukiwe ne ango nikakukiwe ne the siko sia uthinyo wa kimwi kiliko kubukwa ngiwata uthinyo wa kimwi ni la physical wa kiliko ni psychological kubukwa bena rape ndo mona defilement ndo mona zaiko yakana ka kilitu ani maondola mwitukisa twa ile kuungamia ili twa gender based violence ani maondola twa ile kuungamia nani kwa kureport nduka bindie ila wona siko sia muthemba yusiendeye kila wale kwika ni kwa kureport kwa kuna namba ni lani 1195 suni imwe kenda itano kana kubini ya star inya nyanya itatu star itatu noti the 2 hash uka report cases sionde ila wasiona nelangu weta uthinyo uwa kimivai di weta nginya ona kuumwa kutabwa nai ukakile wili kangali nikalangi wetu ukakile wili kangali nukona kondakta kwa tila mundu mkondo utailewa kulia aya oneno no jitu kila waile kwika ni kusi ya cases ya muthemba yusi uthini wa kimivai kwa kureport kwa nambani no ilani 1195 kuni ndani munona aume alame na kutoa isisi kwa siya muthemba yu na nkikuyati ithi wa mundume wa uo kuwa bazutru Unajulwa uthinyo wa kimivai kana ila wona mundu kwatite uthinyo aingi maitu nitubinda sia ukasia jumonye ndilikilela musi wa mundu we mwani uweta nundu nukia yuna weta imutumio sina yuwetha anya kauwi tuyo kwa mani avanzi ya ninyi yangu ne weta usese wibo kundu wona uthinyo wa muthemba uwi kwatwa ni mundu ungi kana mundu wisi aikwata uthinyo wa muthemba ithe ni mutui ithe ni munyanya ithe ni kana kanini tafadhali nduka abindie itwa asia report na we report kwa kuna namba ila ni 1195 na ukiuka bine ya star 483 star 306 hash na ingi na download app ndini wa simu yaku ya kureport cases hivi kana siko hivi na app ino yetu komesha dhuluma app na ingi bena namba ya polisi ila ni 0800 73099 na bena namba ingi ila ni ya kuthinikia siana pena 116 namba sia kuthini kiasiana ni imwe thandatu namba hizi sio ndena unenga ila report cases hizi ya gender based violence manyakana pai mundu ya mana ona mundu ya mukonie sibunga likoya yengi osasi mundu ya mana nikindu wa musembi report ye ni mutu weti ye ni mutuko wa weta ni wayo wa weta aye isito ya kundi manyakana ona kuwe mwene ndu manyakana kila kiebone kwa bosia madhayo ni kutethia ndo alangi maende na kwata uthinyoyo ni kana makaeka kukwata kundu ikithia kana ni wa report cases sio ndesi ya gender based violence uthinyo wa kimivai kwa namba isila na unenga na ila ingi ni kureport ndini wa kisesi cha polisi ota ulilikana kana ila mundu wako ata uthinyo wa kijinsia kana wa haki yake ena right ya kukwata usubio ula unenga na serikali kitumine kiu serikali ikanenga ne isese sia usese ndo muna sia usubio ndini wa county sio ndesi miongo ina na Mwanza ndini wa ndi ya Kenya kondo we bala windu kakalo ikulia nyeju neba the wasiana nguna pena kana bukiwe pena kanga kana ikiwe obathoka ni nondo bailete ni kat ni tethe kata enda report cases hivi ni kana ibikie na kuthini kwa lilikana kuitwa no kwetha kwata kuitwa na nondo wa uthinyo no kwatu no kwa by kwa counseling na ingi still ujithia no twa no
sese ni le mibito iba dheto kondo akunenga usesei na usubio we na mundu ungi na ungi alama kwa tete uthinyo yu nekana withieno ni maende na kusubika na itina ama mina indi session idisio ndidume usioka baya ndwani baya misini na yithia nimekwenda na kuatiwa mamanyikane yo maende yata tuole sieko ithi tumine sieko ithi sia uthinyo wake mivai gender based violence ne ile wethela kuwa bazutru itha mundume wawo.